sensemo ya YouTube on the live. You're gonna say that sensemo ya YouTube live mwancho mulina boy mwancho mutegerere. If you are watching me, if you are listening to me, nabako ngenda sensemo ya YouTube onyaka bako nyora emirulita nchile masemo ekogera bona so irali live na rango na kiemi tambera sensemo ya YouTube manyite na watenga nko ba share link nko ba share link kaba sensemo ya YouTube etinya ko batoko sanga ase enchira ere ensera kegima ninde live sensemo ya YouTube. Ndira ifanisa ya YouTube kumnyoka gadia like subscribe tunyaka watu kwande nganere gaiga nganera ante to kwanere story yangu by the way the rest of the bwata na nkongu hendina rwanja munyoka gadia tunyaka watu ko kwanda senchira yeye mase mwekogera ebintu na wadizi bya kongire watu wako na wasiwasi medinga kwa sababu mwanza kwa na wasiwasi ga musimbora iteka bintu barombi yabire I don't know why mwanza kwa na wasiwasi. Igo mnyoka sensemo ya YouTube tunyaka otokosanga ase enchira yeyemo ase eyemu mwancho murigere nabo igo umwancho mo tegale baba gusi global nekyo tunyaka ya YouTube kwenda galo tunyora kwetera abagusi global radio Asenchiri ngabune yomba kanta nsema ya YouTube ko ikoronta present actually ko ikansema ya YouTube ntai present manga waikira ron and manga ngumbarabia waikira nsema ya YouTube inganera igana rwanja tunya ko batoko jerigeli kidogo inganera igana hariko basaba tunya ko batoko jerigeli kidogo igomba kanta nsema ya YouTube mbaga kanta nsema ya YouTube tunya ko batoko sanga ase enchira yeyemo ase yemo sensemo ya YouTube mbaga integalia tunya ko batoko sanga senchira masemo wanna share this link Gamba bekire link yega munyako moko nyora ile tunyako batoko sanga ase enchira ya beneki kindly if you are watching, if you are listening link na bekira sensemo ya live sensemo ya YouTube mbaga nyete sensemo ya YouTube mbaga nyete elio tunyako batoko sanga link na bekira sensemo ya YouTube nyoka ran sensemo ya YouTube tunyako batoko sanga ase enchira ya beneki mantabi present ukishafika pale niambie tu present manga waikira ro akoro kuna faith na present asante sana akoro kuna oyongoyo ando chenga judi kwambuka tena present asante sana mpaka nitazisema ya YouTube link na wekire gabo bonengane ngoleta by the way ande piledi yakora na huko cha sembe okai ngoleta screen tunyako toko sanga unabotambi kono Mnyoka nsemo ya YouTube mpaka nyidaro YouTube na changamkia pale naomba intega tunyako batoko sanga manyete ebintu mbiro tanyala kwa foida asante sana Judy atangana wale present semo ya YouTube mpaka ndani semo ya YouTube kindly link rabu na bekire gabo nyoka semo ya YouTube tosange tukwane asante sana my friends Alice asante sana asante wekira semo ya YouTube karibu sana ndio tunataka na salamu. Nataka tuanze na salamu lakini ukumbuke ni upande wa YouTube. Nataka tuanze na salamu na ukumbuke ni upande wa YouTube. Kwa ikasi nsemo ya YouTube na ugosangamo na inche. Link na unabekera nsemo ya Facebook kindly tumnyoka nsemo ya YouTube tunyaka batoko kwana ro enganere gaga toyo kwenda ko bando chibiro bya nigo bikumnyoka ideka ni sano bere chabutukire igoro chensa isano chabono mambia bono mugaso. By the way, then I can ring up Global Radio. We do what we call live streaming services. Nekito kubekera emiroberi yao ase embeo. Nyorange tukubeka sembeo asensemo ya YouTube, asensemo ya Facebook, anabo igo chinsemo chonsi chomutandao na tukubeka emiroberi yao ase enchira ya benekime. Igo mnyoka ase esinyo yakoboko anyako bwata mayega bwa matanga, no bwata mayega bwa birthday, no bwata mayega nchira chinde chonsi kanisa galia na bako twakeresimi etunya ko batoko sangamo naye ase enchira ya benekime. Manikyo bwento gukora oturangire wetera se number 0713745447 and what a very early etonya kwa toko organize ndo toko let down, we don't want to let you down. Yonabo sangamo na wetera se number 0713745447 ina nambo turangire tunya kwa toko sanga ase enchira ya benekima bono. I have something yano chenge duni latemo waikira nsema ya YouTube. Asante sana Gladys, asante sana Siko waikira nsema ya YouTube. Bono kuna jambo na ate turaligereri kidogo nganera igana ate turasanga kidogo una abana abakusi una abantabamo badawe nimbanjete sana you know that lakini ko ranare tamangana iga tonya ko batoko yaralia asobwamo toya kwanera asobwamo toya kwanda asobwamo wano muswate naraiga
musubata nawo ndatera mangana igana kumiringa mangana baro nale ngo exist yara sense yaito ya Kenya yani muntu abwato kwasi mwaye kolendo chenga Gladys James na baro sana Gladys Osoro asensemo ya YouTube mwaikiraro. Huyu mwanadada anasema hivi, ameandika kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana. Message yenge nataka kusoma igandore na anyolre akoteba iga edu ilatemura ono murande tura kwatani manganane. I want us to talk. Akoteba iga. Hujambo abagusigiro radio mbuyamore tole buya. Ari kike kusoma kwa yake Kiswahili magoteba iga. Ninashuku kuwa mume wangu amezaa na mwanamke jirani yetu ambaye hajaolewa. Mtoto wake wa kiume anafanana sana na mume wangu kwa sura. Jambo hilo linanitatiza sana moyoni. Tafadhali nishauri Ejara FM nifanye nini? Andengiro lele akoteba iga. Anasema kwamba ninashuku kuwa mume wangu amezaa na mwanamke jirani yetu ambaye hajaolewa. Mtoto wake wa kiume anafanana sana na mume wangu kwa sura. Jambo hilo linanitatiza sana moyoni mwangu. Tafadhali nishauri nifanyeje? Ejara FM, tafadhali nishauri. Sijui kama mmeelewa. Anasema hivi. Huyu anasema hivi. Ninashuku mume wangu amezaa na mwanamke jirani yetu ambaye hajaolewa. Mtoto wake wa kiume anafanana sana na mume wangu kwa sura. Jambo hili linanitatiza sana moyoni. Tafadhali nishauri nifanyeje? Ndangi ngagabona wankorete message yeyo mwanyigule tikanyereta somo no tubeke usinya kwa tokukwanira akoteba iga niga bwate wasi nanda ukagiranga abwate wasi nanda ukagiranga umusacho ye nigo babwato mwana amone girani oyo utaranyomwa yakoro mwana bwe girani oyo mumura niga bwekaine umugakoje kapisa asesura akoteba naki ninki agokora. Ejara FM ekihumbone kyomugusi genda sensemo ya Google Play so nyore application yetu yabagusi Global Radio sangango amo 9 karunge birengere libya ona kitoko nyo musubadi jide kambwa tene chinga kiki matiganda siba mache mategena cha kira sensemo ya story yangu lazima nda sanitize lazima nda sanitize na ndembo aje studio kroge ndo cha ntaingo mwana baba yotutu Abuga Hotel bako nyurigore Abuga Hotel bona hotel yokwane ka sorongorwa gusi. By the way onye kora sorongorwa gusi Nyamira Migori County Chons bizena sorongorwa gusi Abuga Hotel bona hotel yokwaneka onenge ntobwenta korangelinga Abuga Hotel nigo kubanyora se county ya Kisii ase pariko Kisii kogenda Nyamira nsabumbara bare nsabwansema kuruna jogo nokonyora Abuga Hotel. Inyuranga Abuga Hotel nigebwata bakorerwe kerengo kigora samaguri arense kigma. Abuga Hotel nigo wachindagera chekerero ebintu byonse byo byotoka ime Abuga Hotel. Igarabo ikagaria wanyore ndagera yanko yikegusi wanyore galirina uri sosomotere bonse pino bigotoka ime Abuga Hotel. Nari nyuranga Abuga Hotel by the way mbachaka asoboraro bwe tukerimo wakana siringeri bwe yemo kibesa cha Kenya. Abuga Hotel batangani wabata bakorerwe kerengo kigoro ase rigori lyainse kegima tosora se story ye tunyaka batoko sanga kandi na batabina ki togenda sensemo ya YouTube no tonyaka batoko sanga asensemo ya YouTube link ne abana bekira gabo na bati togenda sensemo ya YouTube link ne gabo sensemo ya live kindly togenda sensemo ya YouTube galia na to sanga abokondangeria tunyaka batoko kwana senjere masemo nyore namba ito siminige igere 07 08 585375 na bokondange tunyaka batoko sanga ase enchira yeyemo ase eyemo bondete ntagete munyako moko konyo musubatyo korendi kana bwate simi nale lingira ngo bekira nabogo chembeo mbarabante ngo mwana bagututu ngono embeo ntunge embeo to kwana nabongo chembeo tumetinga oyongoyo naende na kiago teba. Ejara FM hello. Hello. Yes. Ntomo nyene.
Kiata kire maiga. Kwa estaba. Na igura no mwana baba getutu abekira mangana. Na igura alina nilio kuandara ina okubwekana. Kubwekana bwakira. Aho kubwekana kara bwakira. Muswate yaira majangwara. Akende obwanga tawa korota ngoli bwango yo. Nahura nyorenga. Evoke ya sabetu etumaniga ande ya sabetu ekairu mukenya. Etone sabira bide. Nana ya sabetu. Wone gente kenene ga nahura nyore ne ro ukite se bro keyu. Akanya banyu tuni ya sabi. Wone tuju kekira. Iki wore tu gara moe tuni ya sabi. Era ina marawani enta buena lo kora. Iki tuju kekira kirindi. Kau karage weto kya noni taba de noni rinda si. Ekini kya ngomba. Tato manitiora nyore onyo. Onyo nyore tu kanya taracha. Tato manitiora nege juji. Asante sana. Ono yo ye. Iteno yo mo. Uriyo ni mwana na wako wala kana wanyo uriyo ya nyore te. Iteno yo mo. No ni tu tu wala kita mutamu. Asante sana. Wana videli hivi. Ya. Yani ike hii suku yote. Yani mtu umanyete. Na wana tenga mali ya Mungu atoboriko. Akatwali virengereriza. Na wana nyanu mwiko mojenu mwenyorda. Asante sana brother. Anjo kambe. Oyakor kumno mwana uratemo Eden naratemo. Asante sana nyange linkira muna bakira nsema ya YouTube na bokwa na mwananchi ndo chenga yakor kuna ekia baba na bokwa na inchi live by the way mwabere ko mo ntengu mwana bagetutu yotojitwa cha live as screen bone bintu ka ebire nie abagusiglo radio. We are very much prepared for you elinkira muna bakira gabo nyoka nsema ya YouTube elinkira muna bakira gabo na bokwa cha live Nabugo cha live as screen okwa na mwananchi timatinga ekiababa you there ekiababa nde togo cha igato sanga mona timatinga norabo ekiababa ngara igando chenga ora igato media kambuna tiango tono kya goteba. Hello. Yes. No ndira ini nale goteba naki Ngaina ndi kwebisago chigese nchwa abantu bakorore choya. Aya, abantu ngubwekana bale lakini ere gosemwa yalengia gutwarira wasiwasi. Nitoka ng'omwana ino ibo omusacha oyo abwenete wikananza n'omusacha oyo bakwane. Lakini nende era atara igukende gionsi nanda atara abanyora ere tanya gutwara wasiwasi era bere mwaye. Abasacha ngonyora bara abana bali isiko ngonyora bara abana isiko ibo no yu aroriro oyo munande gamubwekaine taramanya. Abantu ngubwekana bale. Asante sana. Babona tabasa gusalia nyumba yaye ngati oko barorira omwana amubwekaine. Asante sana. Oyo aburu kubone kiaba bate anga tabana wasi ende yonsi maete abantu bane mboro bakwe bwato ko bebe byabo. Liz Queen ando chino ara iga Liz Queen timaete ngana kyako teba kwana ngamo nyansira masemo Liz Queen no nyiwete. Hello. No nyiwete. Mpoigwete kabisa bi. Waigura manganaya. Na nyagwatire. Wano muswati oyere ngakya ibwata ngoiga nga umwana abwekaino mugako ye atara gundu atara abantu ngo bwekana bale gaki ora nyore ngari nginda yaya akatambukwa no umwana oye ona kamubwekana gaki abantu ngo bwekana bale gaki ere ngakya aibwata bwangoiga kubwekana ngoro roma abantu bara kubwekana ngoro abantu bara bwekana obena wasi ya gundu alikora ya takuna mangana ayo amane ngaki
Igatie ko banaraka atie ko bantu kubwekana bale atie ko banaraka abantu ngugwikana bale na ndarata kunaka mangana yugo no maite ko bawo bwango iga turi kwenda sense. Asante sana. Asante sana ye kurukwa bagusi Global Radio ke umbone ke mugusi na boko ngakere simya se studio. By the way inamba itoni gere 0708 585375 asereni yesi mya Safaricom Airtel na boko tuwa kiresi migotera 0753241889 yani 0753241889. Asense ya YouTube we are live link na bukani share the stream ndo chakoro kumuna na chesa zama ya YouTube ndo chenga present. Asante sana ndo chenga yakoro kumuna aspinika kama wote baiga kama hawajai wapata aje kuwa na stress watu ufanana. Remember we have look alike. Asante sana Liz Queen out wana yani anajishuku kabla hajagundua. Asante sana watu ufanana. Asante sana Leonida ndo chenga naraiga kuna Mama Michelle timatinga ayu atana position ya kusema nazi. Mama Michelle hello. Yes. Na kiabu Yande. na kiweta manganajo Aina make kabisa ona kito musubati yote ba bwato wasi ngum musacho koronero kaiburto mwana ole jirani. Sasa huyo akona kitu tunaita insecurities. And once you have insecurities in your marriage, then it means you will be having a lot of issues zenye ziko. Ikobono watu ufanana in short. So kama ajai mfumania bwanake ama bwanake ajai kuwa unfaithful to her. So afai kukua na stress. Gawere moya kile. Asante sana. Yeah. Asante sana 0753241889 ina namba ito isimi na boko sangamo na inche na bokuro birengere byao. By the way asensemo ya YouTube we are live na ngo tenga na boko kendo like subscribe elio otige comment yaro jaka batoko sanga ase enchira ya bene kigima mnyoka asensemo ya YouTube link na bekira gabo link na bekira abo ensemo ya YouTube link na bekira ensemo ya YouTube ko bono mobona kwaswas sensemo ya YouTube link na bekira ro no chenga aiga mbaraba bate bana kibao kwana aba akuru kuna Liz Queen tena yani anajishuku kabla asante sana asante sana no chenga tolebuero ase enchira engabune yo ntetenda mnyoka chiduka kidogo nkoira nande ase embeo Zitainamia miungu mingine ila wewe yawe. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe yawe. Baba tegere one speed na barigere ba Global Radio na bakwani dimbi ya mole. Asa mareta ngoro kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo beke comment ya ororo. Konyora ogotero ko kwa Mungu wa miungu buna eskiza tuni yago genda sense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 7619942 elioto gutia se namba 811 genda ase ense moye message olike elieta skiza utigiribaga umata 7619942 elioto gutia se namba 811. Asante sana mwancho mulienda bayigo mwancho matakali baba gusi Global Radio nganera iga na arego sabanga turanyaka batoko jeligeli kidogo nganera iga ngo sabaturanyaka batoko ye kwanda kidogo yakobera nengane mwamu na nengana ya retro muchandase ya mate ya it's a very young family bawate yange nganera iga bagwancha to anyarako batoko yesanga kidogo muswati oniga wote baiga ni shauri jameni. Ninashuku kuwa mume wangu amezaa na mwanamke jirani yetu ambaye hajaolewa. Mtoto wake wa kiume anafanana sana na mume wangu.
kwa sura. Jambo hilo linanitatiza sana moyoni. Nifanye nini? Musibati yote anga ni gari na wasiwasi. Ni gari na wasiwasi nga musacho ye na iborito mwana isiko. Musacho ye na bwato mwana isiko. Eko gero mwana ro ijirani. Obweka ina muno musacho ye una ndanda. Ona akubulina ki na kyagokora. Ebe naye mwaite by the way ndo ire mna gasori mwa to kubeka nankoro abantu barabwekane mami kubeka nankoro abantu barabwekane ogokon kubeka nankoro umwana uratema abantu barabwekane umwana bwatandi kubeka nankoro abantu barabwekane na renga no there is something here, there's something going on here igobono there's a way abantu barabwekane obe na waswas na rero musubati atanga the way into begin it's not the right way anakumetinga ninkyakora ndewe ya chite isiko wase arena wasiwasi yabosa bumushauri atangana kimoro cha gukora tanya konyora musacha wekara musubacho yakini umwana ni gabwekere una ndanda ate sana by that means sana isato na kimoko nyako moko mokonya akoro kubona atayabona Nelson atandi akoteba iga ataweza kuwa ni mtoto wa ndugu ya bwana yake but watu fanana mwana watembo ndugu ya bwana yake ametokea wapi? Mwana bwatandi naye umpime. Otherwise na misi sana. It's not a new week. Wiki ndo chenye tupaelewa astura sensemo ya litukuni lya gatata wiki ye. Tubatigire matukabere mambira mambiende tosieke wiki ye. Elida mkiti aote baiga. Mwambie aache panganga mingi. Wanaume wamezaa nje bora wanakaa vizuri na bwana ake. Acha atulize. Elida mkitu wana ondenga tobekere linki asensemo ya YouTube tuwakuwa na asenchera ya masemo linki nerabuo nchunge mbeo kwa na ngamo na intwe asenchera yeyemo asemo. Wero bako ngakiresimi asensemo ngakiresimi asensemo ye studio yaito no chirani ganchi go ire no chega tele chiko mesa YouTube ani amina Safaricom chiko mesa mo inubaiga aseleni ya Safaricom na bato nyarwetera 07 08 58 5375. Amana sesemo ya Safaricom. Airtel na bato nyarwetera 07 53 24 1889. Turangelingo tukwa na sentere masemo no chinga jide kana 25 na mocha butukire igoro ye chinsa 5 chabano mubaso chinse chine cha Afrika ya mocha karisa siocha mangana imi galiga musubate nara gaiga bato yanga no momenta se plot boni gato yanga niga bwate na waswas wase niga kagertenga musacho ye nigo anyorto mwana amo no musubate ole jirani otaraiborwa ani amini musubati ore jirani otaranyomwa yakoro mwana oyo nigabwekera musacha una ndani gari na waswasi nyingi sana. Atenga anashuku kwamba labda huyu bwanake amezaa na huyu msichana ambaye ni jirani ambaye hajaolewa. Atenga kidigini kumusumbua nkoro sana na kimuku mshauri njira kimura mshauri akore 0708585375 07 53241889 abuna sensemo ya Airtel na bukwa na munanche elinkinere gabo na baso live ukwa na munanche nsere masemo elinkina baidana bekire gabo sensemo ya live so ange mbeo tunyako batokwa na asenchera yeyemo aseyemo imbara batu yanga we need a ring tukwane watu fanana kuna Rosemary yuri kwa mkata na angalie sifunje ndoa yake kalisa chochote na DNA can solve everything. Leo niku asante sana linkinira buso ange mbeo tunyako batokwa na ase inchira ya bene kigima mbaka nitazi nsemo ya live bantu kwa banta inga mwana baba ketutu temango ncherende tukwane temango ncherende tukwane kana santaisi omuntu maito ko ikomuntu ndayo santaisi na santaisi omuntu sande sana mara kwa banta binga toleta mbeo tukwane kalisa ziota kwa nyinyi mwonte binga bona bako siglo but we have upgraded everything kalisa ziota na kama alizaa naye before wawana itabidi afumilie bari mbona ashuku yet kuna DNA. Edwin natamao tena kwani Fidelis mwanamke huyo hajui kuwa watoto wengi hawatufanani. I believe that people look alike
ni kuvumilia tu, tunayo tu kwao. Women, we believe that people look alike. Jakoro kuno mwano ratemo judi kwa makata na wanawake tuko na shida sana. Kwani yeye achawai fananishwa na mtu yeyote. Najua kuna njia njanero roba idawe wandwara abweka na mwano ratemo. Ya, njanero wandwara abweka na nei jirani. Akor kuna Alex mwadina jakoteva. Alex, hello. Hello Alex. Unmute your microphone kindly. Na bogo chambeke kwa unmute tingo gweti. Hello. Timo igweti. Ekerogo chembe nshwange binte birenie na tonya kwa toko igwana bu yabono rochora choche iga endojo kwane. Sencherenga mune yo kenda nsema ya Facebook, like, subscribe to our YouTube channel. Etunya kwa toko sanga ase enchira ya benekima. Ndoje ndaka na ya tikaire kumnyoka chiduka. Na renko nyatole amangana maya asenchira nyatole amangana maya etunya ko togo sanga ase enchira ya benekima ndenda mnyoka ase chiduka nyoka chiduka iga maiko irana ase mbeo I'm trying ante mnyoka chiduka maiko irana ase mbeo. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Nochenga na mirongo yetu chabutukiri igoro yechinsa isa no nabiri chabona mubaso. By the way, umanyorenga umanyete umurai bwense uri muge Kenyatta anigo anyatako gakorangiria abarai kurwa ase ensemo ya Ukambani iri kanyako bako batenga tikaira maendeleo gose amagendera sensemeyo aigamagega yomurayo yo ko cha ensemo ya Kisumu Madaraka ko launch some projects amagendera sensemo ya Kisumu wana baraya bagatenga anigo bebire kirbarenga samatanga kalembe ndile anigo batenga anigo bebire yoriga rengo murai wekiama ya maendeleo chap Alfred Mutua ntu abwate Martha Karua nabo igense moja Tsingiru ntu abwate nsemo yabarai kurwa nsemo yabo Kamba abo batetenga nigo bebire murai bwense niga barangeti gotera sinchira Yesimi atebanga nigo bwente kogenda bakwane igobono bayire amagendero asense mijali kemeronge bere na isano isto 28 and 29 murai bwense niga atoka sense ya Ukambani elio anyara ko ba gako launch some projects ku samagendero ase ensemo eyo inyoranga ensemo ya magendero leo chiko launch ngamona Konsa City mugotenge igoro ya Konsa City no era ensemo ya masaku mu inogali Machakos Konsa City na erejo chiko launch wa na ndeli na kie again rete na boigo bono nigo umurai bwensa nyako bakako tebyo umurai bwe kyamagia Wiper Kalonzo Musyoka nga bariganie timu ya Nasengima eriganie echamo gekogera oyo mukuru wa timu ya NASA nere umurai bwensa ochikoa support nera ochigochora elioko iruki ebendera kuboria umurai bwensa umwaka bw'ikirubere na 2022 bono umurai bwe kiyama gusoma kwa umurai bwense umuske William Samoei Ruto nigeso gete na otanga na kuraramika gose kwe murunga nigoro yenkwana iyo umurai bwense nganiga ochigo support oyo mo bwa bali barase omungano kuri kubuna NASA sencherenga mune yo mama Jodida ndotino araiga mama Jodida ndotino morocha iga timetinga na kiera gukwana ninkia gukwana igoro yengane twabwate asensemo ya story yangu. Unasikiliza AGR Live ama Global Radio.com.
Inabagusi Global Radio Keumbune Kumugusi Nyorange turasensemo ya story yangu story yangu aiga Notonya kabatogo sanga Monte bingana ki do you have a story? If you have a story, you can solemnly share with me. Na boko share mwananchi your story. Etumanga what are you going through? Ninki ogendera go etera. Ninki ogendera go etera. Share with me your story. Etunya ko batogo sanga ase enchira ya bene kegima. Musubati oniga tebanga ndasoma mneli kira somo nubweke Swahili, mayo cha somo nubweke usiyako tebaiga. Ninashuku kuwa mume wangu amezaa na mwanamke jirani yetu ambaye hajaolewa. Mtoto wake wa kiume anafanana sana na mume wangu kwa sura. Jambo hilo linanitatiza sana moyoni. Nifanye nini? Muswati oniga tenga niga wata waswas ani akirtengo mugakoye niga iborto mwana amo Nigeborto mwana amo ne jirani oyotaranyo mwana weni gabweka ino mugako yabuna ta babweka ina asenchira chinde chonse boni gari na was akoboli na ki agokora kalisa sio chano araiga tayunguna ebirengero bya mbiribi aya siota mbuyole Vida sabango mbuyande na iko igura manganayo manganayo mko na makongo Asini sere pangan moswati nara tikate mora Yara anyo niri Achita se float, achita se video. Naripen, takuman. How long? Omoga kuya menira se float. What is that? Okay. Nonyo kuchuko mano nuevo moga se yo. Pigaganye. I didn't. Koi wete kabisa. Yes, pigagan moswati yorendo yo no mano yorendo gotisi amo kwani zonte ambori na baba ina chuko nyama mbomu na watu mwana na para. Then from there that it can complete na young the thing I was accepting it very quick. Lakini watu wote na shuku finally ata nini niko tayari wale wote ni bagari wote komeni ndaya yetu itabidi amekuja igomo swati oitigaire mora aganye ase ego okera Daudi na kiende kuliza mwanamke hapa mtaki kidi bosi hapo ni vita ikaanza unaona. Asante sana unajua kuna kalisa siocha era niga ate banga musubati oniga bwata haraka yabo lakini gakimanyete bindombira obinde naona urarenga there's something wrong here bindombira obinde uratware na gwasugwasi mwede bande sene barabwekane by the way sene bando barabwekane not a good way sene umuntu arabwekana amaiso amagoro ogotara umuntu eyu na uratware gwasugwasi Korende ntabingo nga ebirengeri bino mbiribi asebiro mne byabo nariko kurukuna Alex timatiko sorosi ya mic yaye kwana ngama na nje Aleki. Hello Alex bado Alex ntoko manyora ngakira ngesimi wetira se namba esimi nyora ngesimi nige kigima 0753 241889 kalisa sio chako tabaiga kama aliza chimesi sinchira iga nasome ya kalisa sio cha kuruna do roga praote ana Judy wacha kushuku labda ni kufanya tu lakini DNA ajibu tosha na kiojo wote wako anda DNA hapo bana wasiwasi Mimi naweza mwambia atulie juu yeye ndiye anajulikana
kama bibi, na kuna kama anashtuka ama anashuku afanye ujunguzi yake kwanza, lakini ajue watu ufanana na kama ako poa na bwana yake hatulie juu, wanaume wanazaa nje ya ndoa sana. Yako kubuna Judy Kwamboka, asante sana. Akoro kuna Judy Kwamboka, asante sana Judy Kwamboka. Ndo tenga na alre ujumbe yao, na alre ujumbe yao iga. Nara watanga wapo wawili ni fle wakati bado wakuji siri utapata bwanake ndiye analipia nyumba chini ya maji. Mwana bwadande nayo onkora, asante sana. Akoro kuna Judy Kwamboka hotabaiga, hata Uhuru Kenyatta akona mtu wanafanana na yeye. Baby girl la hotabaiga. Baby girl la hotabaiga. Better late than never. Nimeingia ndani. Baby girl timatinga umekuwa wapi? Umekuwa wapi? Kere vindu byalenge nie timade square nge lakini ndiara rangana kyo yako tebe kuna Mama Jelida. Mama Jelida. Hello. Mama Jelida. Oyu araire. Into komanyora timatinan kayondi geretu kuna kayondi geretu kurunga kresimi 0753241889 asifori 753241889 abu nase ensemo abu nase ensemo abu nase ensemo ya Airtel na bosanga muranche ase enchera ere ya Benekima ndo chenga jinza tia nigo chikumnyoka biro bya nigo bikumnyoka jireka ndo chembwata iga nibwa jireka bire makumnyoka ase ensemo ye chiduka igabano mwanchu mutugenda boygo mwanchu mutegerere sanganga mona inche tabinge birengere bya ombiri musubati ni gata baiga ni gale na waswas ni akairite ngo musacho ye nere usenabwa to mwana amone jirani ati yango mugako ye na bwato mwana amone jirani musubati na roye jirani somenta se plot utanyomiri boneke musubati yo arese jirani atanyomiri igawate banga omusubati ni akairite ngo musacho ye mbanyo to mwana mone jirani gekwera umujirani ne bwato mwana uwikaine umusacho yo kurumo tu mpaka amagoro boni gati anga niga na waswas ngo musacho yoye ne ronyo to mwana obwe jirani lakini tayako mubori jirani, lakini kuna mtoto pale ambaye ni wa kiume anasema wanafanana sana na mume wake. Anasema hivi, ujumbe unasema hivi: hello JRFM, asante sana kwa ushauri. Ninashuku kuwa mume wangu amezaa na mwanamke jirani yetu ambaye hajaolewa. Mtoto wake wa kiume anafanana sana na mume wangu kwa sura. Jambo hilo linanitatiza sana kwa akili na moyoni. Jameni, nifanye nini? Senchirenga mune yo kwa nangamo na inche idekando chiko mnyoka kimangura kunyulinga Abagusi Global Radio na bako nyora sensemo ya Apple Store garia na bako ndoli keleta Abagusi Global Radio sensemo ya App Store download application ito etinya ko batoko sanga ase enchira ya benekima boygo mwanchu muri na boygo mwanchu mutkale na bako genda sensemo ya Google Play Store download application ito ya Abagusi Global Radio etinya ko batoko sanga ase enchira ya benekigima naraiko kurukuna Judy Kwamboka na so mess yo naraiga na so mess yaye Geoffrey oindia gotebaiga autebanga turasensemo yo mjedara sensemo ya story yangu na ningependa tuweze kuiangazia story yangu na watenga sensemo ya YouTube na bekire link gabo na bokumyoka sensemo ya YouTube like subscribe kwa na mwananchi sinchira yeyemo ase mongo mnyokanda chiduke kege sini sana kirabosyo kurende link na bekira gabo genda sensemo ya YouTube like subscribe elio tunyalako batoko sanga ase enchira ya beneke manjira kyo nyaka bako advice njira kyo nyaka bako ushauri omosubati oyo Alex timatina ki Alex ya ukwana tengonda moigwa Aleki. Hello Araki. Bado Alex, bado your mic I think it's muted. Nikotonya ko kwa na mwananchi unmute your mic. Tunyakoba tumako nyarkoba toko sanga ase enchira ya bene kigima. Tikanda mnyoka ase chiduka yakora ndo chenge biro byana bya mnyokire kigima. Ngo sabanda mnyoka chiduka makora na ase embeo elio tunyakoba toko sanga ase enchira ya bene kimena Abagusi Global Radio ekiumbo ne kyomaguse tianda mnyoka ase chiduka koira nande ase embeo. Mwanjo mategereri o Global
Global Radio iganko nigafamu nimbwate chingo kongonia nimbwate ebichuche byo kutuga as from amatuko chinta matuka aliyo tagete yakogera abantu bande bagoteba nga aliye tukelimo go chibyakwa nabo gochakara na kole ko bya vaccination byonsi nabo ngo konelia gusenko anali chiche ise chikobeka amagena gusenko anali cyo chikolia chitwani njirororo nabo ngo konelia magena narora yokonia magena naro yo guturagia banya gutagete karibu nabo ngo konelia byonsi etwani enene 1500 ne ngoko engiye bye kebwato gechire 700 to 800 but it's negotiable ande nche gongutoka ase nambeye 0722282631 nande nosa ko Google kanya go town yo Google ko nigafamu iko kolenta bakageita bone karibu. Asante sana mwancho muligenda boygo mwancho mutegali baba gusi Global Radio abakuru kuna koniga fam kule ngo nyulibena onyo kubwata yakora likonde wensi pi nabonya akaboko kubekeje masse ya moime yabagusi Global Radio na kioko roko twa keresime weterase namba ye studio chinamba che studio echire 0753241889 na boto nyora wetera 0708585375 ina namba ye studio nyako kukusanga muna ntwe ase enchira ya bene kegima manyete bintu mbiro byoza bya happened by the way lakini kolende ndo chenga jideka niko chikomnyoka ndete dako banyinga abagusi Global Radio boygo naende nkogenda turenge ndekoro kubuna nkora turi mu rubuga kubuna live streaming nkiye kubona bakoroka live streaming by the way neketo kubekera emeyiga yao kendo nyoranga nobwata matanga memorials nobwate enyangi asencherenga bune yo nabotonya kabato kubekera emero yonsi epi ase embeo nakitokora live streaming yaito togocha kero kenda ase kanisa gari obwate kanisa yao nobwata marandi ase kanisa nobwate baby shower gari togocha masemo tokubekera live asensemo ya Facebook tokubekera live asensemo ya YouTube nichinsemo chonsho mutandao naboigo imyaba gusi Global Radio ninkyo bwento kora bona aye gento kora ngaringa nigo twa kresimi elatunya ko batogo koyunga kayoberete kayomo yugo oberete asenchira ye masemo ninkyo kora utwa kresimi godera se number 0713745447 ani notisano ibere eyemo isato isano ibere inye isano inye isano ibere 0713745447 inale namba twa kresimi etunya ko batogo sanga ase enchira ya bene kegima enganira yatwara kukwana by the way musubati onigale na wasi buna musacho yekerekende nakaete musubati bamente na jirani ese ploti obolito ekero mwana roro bwekeno musacho buna pa kurwa maiso kuruti mioro kurwa moto krase digo bwekene nero musubati yatanga nigana wasi ngani nige kumusumbwe enkoro nende musumbwe enkoro wana watu bolina ki na kitoramu advice. How can we advise her? Nchira kitoramu konya na amone birengereryo. Nchira kitoramu konya birengereryo. Bigala agote baiga. Watu ufanananga. Mwambie achane naye mind her own business. So long as mwanaume wake haimuonyesha dalili yoyote, anampenda, anaprovide kwa nyumba, ina shida. Lakini kama inamuuma sana, bera aambie mume wake kama vile hayuko sawa, waende DN. Asante sana. Akukubuna oyongoyo. Akukubuna Lisa Shota na dem awachane kiherehere. Asante sana. Oyakukubuna onduko bira tena from kat kuona. Asante sana. Oyoga akukubuna oyongoyo. Akukubuna Elda Mkeo. Tena huyo mwanaume ni mwerefu. Ameambia huyo bibi kuwa akona mtoto na direct way. By the way, elinkira unabekera monanche anabote mbeto nyako to kwana babelda mukitu bali kwenye monda inga inde tengcha sembe to kwana elinkinere gabo ananga monanche asenchira yeyemo aseyemo nyako batoko sanga nchunga sembeo to kwana asenchira yeyemo ase yemo nyiranga na bagu Global Radio ekiombo ne ya story yangu. By the way, sensema ya story yangu rangi ko chakira tukulie iki chakira chinsa isano nemo go ikaisano na ibere ko nderero ko bananyo ruge togo gondo chenga ni gondo chenge bintu bado mbisumairete bintu mbiyabire ndo chenge bintu mbiyado mbisumairete nanyo rukidogo yabidi ndali wana hawa yo muaiga mayo ko tigiro mwana onka Edwin Mukaya asumuru kuna request awa
uchakira isa ika ikomina bere chamara konda sabono iga sanganga monanche I'm live on the live kwa nsemo ya YouTube kontekera comment ya ro kontekera ujumbe ya ro etunya kwa toko sanga ase enchira ya bene kimaro jida gatia niko chiko mnyoke gaba dukulo kiana kontengu mono babage tutu merongo kianda merongena kiana chabutokire igoro yechinsa isano na beso chinsa cha Afrika ya mocha kwana ngamo na nche link na una bekire gabo so alive sanga mo na nche karunge birengere byao ibwiti wayo na kiora device this lady nchira kiora konye this birengere yorochenga mpupate araka yake araka bwate yabosa so sensemo ya live tukwane so sensemo ya live tukwane elinkinere gabo idamcute elinkinere gabo bona bagusiglo radio we are doing things digitally kinere gabo so tukwane Sara Mukaya tena bye Nicolas asante sana Sara Mukaya na kuona pale Nafti anasema kwamba yupo is watching asante sana karunge birengere byao asenchire ngabune etunya kwa toko sanga ase enchira ya bene asante sana tume birengere beno mwanchu mulira bago mwanchu mutega tume birengere beno mbi na otenga mnyoka sensemo ya Facebook like our page abagusigla radio enda sensemo ya YouTube sanga monaintwe etunya kwa toko sanga ase enchira ya bene ndochenga iga chi update ntira iga nya kabango tabigwa ulendengo chi update baadaye biro bya nanga nyita iga nyara ko ba tenga ninki kigenda ase enchirenga mune ko nga mnyoka sasa ya Google Play Store nyore application yetu kurwa sanse meyo etunya ko batoko sanga ase enchira yene kigima mnyoka chiduka kibona ende elio mbaganyire munyaka mungu wake simi baisimi na watabiere 07 5241889 07083755 Ninkikeragara otosirie bosa abana bago nigo tokwerera tokweumia twebo ire chiguni Yesu tororere amabera amamochaito hatuatananire naye amasabaito abeire lyogibosibwao omwana Daudi tororera amabera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwade nompole nyagoteta materane nabokwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane narororo nyasabe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Gropo Radio asega sengi ya mawakora nyasabe meganda baseseni nandaba ababeke mobe aroro asengi nchoyo go promote abateli nyasabe meganda ba monaino. Amen. Shalom shalom. Asante sana ndochenga ebiro biko mnyokirera iga Alex ya timatenge birengeli ya ombiribi ndeta Alex ya birengeli because ndochenga Alex you've been here timatenge birengeli ya ombiribi Alex. Hello Alex. Alex bado siesi kusikia tinko igweti na ende igweti ikawono you must be having issues from your side weketu arumo chano kidogo try to rekebisha kidogo tikaje rosi kidogo abuka tira bene kima na hotenga mnyoka nsema ya YouTube na auto live ugaria una abagusi Global Radio manyete ebintu binde mbiro roba kora kolekana how do we go about them Biro kana twasungana kito twakora amangana najyo manyete chingaki umuraiwe ngaho chiko support one candidate kurwa asset team eri ya NASA nyoranga NASA nige bwa team cy'abantu
timu y'abantu bane ndobwate la Morodinga ndobwate Musalia Mudavadi ndobwate Alonso Musyoka ndobwate Moses Wetangula bungati abari barasensemo ya NASA wano Senegal tetanga niga support one of them achikote na kubodia kero kyobrai wense kam 2022 so Ruto ni ganya sonya kwa wesokia oteanga na era niga otegeme omonguru bweka ekira abodio kero gekyo atenga no monguru ategeme ko ndasa bano gantu alenga sayo kwanangamo na nche ntabingona kisubati oniga hote baiga. Ninashuku kuwa mume wangu amezaa na mwanamke jirani yetu ambaye hajaolewa. Mtoto wake wa kiume wake anafanana sana na mume wangu. Jambo hilo linanitatiza sana moyoni. Jamani, nishauri nifanyeje? Nirudie. Kuwa mume wangu amezaa na mwanamke jirani hajaolewa. Mtoto wake wa kiume anafanana sana na mume wangu. Jambo hili linanitatiza sana kwa akili. Sijui nifanyeje. 0753241810 sangango amonanche karungo engeli byao karunge birengeli byao ntabingo nga aye naki orabe such a kind of things birengeli kiwarwe asengane ngabuneye elinkina abuna abekera akoro kubuna nara yokoro kunga na kyo yakoro kubuna fikta nyachira wate ona niko ndane asante sana nganera kwanera mpenda vinono na akorera asante sana Roslyn wa swara wate ona kutoka Imara Daima awache kushuku aendelee na maisha yake watu wanafanana. Asante sana. Akoro kubuna mpenda vinono wate baiga kurchinse moja jeda long time fidelis minipo yakoro kubuna Alice Autavaiga mwanamke aje kulalamika juu watu fanana, hata mimi tunafanana na kamati yangu kabisa. Ni hila yeye ni mrefu, mimi ni mfupi. Alice, asante sana. Oyongo yakoro kubuna ngaye SMS yagenda gocha. Roslyn osware na sabra SMS ya tume bengeli bya mbiribisanga ngamo nanche karungo ebirengeli bya linkinera abana baso embeo nyako kwana munanche asenchera yeyemo yeyemo kole asense live linkinera gabo so ange embeo nyako batoko sanga munanche asenchera yeyema sema elda mkiuta link iko hapo sanga ngamo munanche ngebirengeli byao ontenga. What can you say about this ninkiura kwana igoro nganera yosisusi so anga nyaka batoko sanga ase enchera ya bene kegima nyaka batoko sanga enchera ya kegima elio orwe ebirengere byawo nyurangera ini yetu esimi nigereo 70858535 ni ego ile Safaricom 0753241889 sanganga unasikiliza Abagusi Radio ke neke umbo kyomogusi yekuru kwa bagusi eke umbo eke nekyomo gusi karunge birengeli byao mbuya twara sanga we it's good to share sometimes mbuya twara sanga chinsa chinde uchimata bungamyo kagoika Abuga Hotel ndamanya abantu igoro ya Abuga Hotel tima Abuga Hotel ngira wekara Abuga Hotel nari ngotoko ndera Abuga Hotel na watenga Abuga Hotel nigasoka separe kurukisi kogenda mbarabara sabno konyora Abuga Hotel ni bata bakorerwe kango ase amagoli alensi gima Abuga Hotel ni bata amagoli amagoli alensi gima chindagira nigo chire echekerengo kigora bo basoka se pale kurukisi kugenda yamira mbarabara sabano sema kuruna jogo no kwenyorera Abuga Hotel nyoranga mbacha wakani uraro asobo tukomo ala sitingeri bweyamo chibesa cha Kenya. Nore asense moya bosongo amone chinsemo chirichieta naine Nyamira amone chikaunti chichieta naine orogongo rwa gusi
bono ebinto byabaire buya abagusi Global Radio nero hybrid station yogorwa asorongo rwagusi ekorigererwa nabo igogotegererwa ense engima bono nabo kubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kegima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabo koraria amona intwe asamagori arense kegima ayebuna omogusi nabo gosanga amona intwe obeke okorari kwao kwebiasara amona korari konde wensi tinyore asensemo yomutandao goitera abagusi globalradio.com nabo kurangiri enamba yaito yesimi goitera enoti isano ibere isano isato ibere nye eyemo isano sto kianda gose 0753241889 abagusi Global Radio ekenakio ekeumbu kyomogusi ekenakio ekeumbu kyomogusi yekorwa abagusi Global Radio by the aiga notonjo kumanyania kosemania nabo igoko kania samana materama anso chinsa emerongo ebirenye igobono tutigara magega asamangana ngama yabuna yaiga tago tiga magega mate binto mbiroro bwento ngana mbiroro otabwe ntigo tigome igoto magega ase amangananga una yaiga personally ngendo na temos bati olinkeringa abantu nkubwekana bare na ende tigo twara was tigo twara was ase amangananga munayo abantu ngocha bari babwekana abantu ngubwe aina nabo bate tetemba bwatokana matera berato iga yo toske gochia obosio dembo tokenda mnyoka chiduka mbwatuka matera berato iga elio tunyalako tokogenda gochi bosio ase